Akiaria itura-inĩ rĩa Ilpolei Laikipia ya rũgongo hĩndĩ ya mũcemanio wa kũhũra ikundi itiganĩte cia atumia njeki, Minister Soipan Tuya augĩte ona gũtuĩka mbirarũ ticio igũkorwo igĩtongoria birigiceni ĩno nĩ ikũhe maabitha a borithi ũteithio o wothe mangĩbatara kũrũa na mĩitũ mũtitũ-inĩ wa Mukogodo. Na hiyo operesheni ambayo inaendelea, nataka kuhakikishia wananchi hapa wa Laikipia North. Tunajua kulikuwa na operation ambayo ilifaulu hapo mbeleni na labda ikaenda chini, lakini we will go back to the drawing board kuhakikisha that we have a foolproof operation activity in every corner of Laikipia County that is affected. Orĩtie aikaria gũkũ kũnyitanĩra na maabitha a borithi hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno. Mheshimiwa Rais amepeana a very firm instruction ya kwamba in his watch mambo ya banditry na insecurity will be a thing of the past. Atongoria gũkũ nĩ mathiĩte na mbere kũhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ na ũrũmwe wa ndũrĩrĩ ciothe iria cikaraga gũkũ. Laikipia tunaishi Masai, tunaishi Samburu, tunaishi Pokot, tunaishi Wakalenjin, tunaishi hapa Wakikuyu, tunaishi Wakisii, tunaishi kabila zote ndani ya Laikipia. Na tumeamua Laikipia itaongea sauti moja, sauti ya watu wa Laikipia. Sisi tunauza ng'ombe, tunauzia ndugu zetu wa Kikuyu, wa Kalenjin, wa Somali, na wao wanatuuzia vitu vingine. Ndio maana tunasema Laikipia hii mtu akuja kutuhubiria injili ya ukabila ni mwenda wazimu. Nake mũmbunge wa Laikipia Jane Kagiri orĩtie aikaria gũkũ kũnyita mbaru thirikari nĩguo ũhagũku wa ũgitĩri ũthire kaimana. Tumeamua hakuna mtu atatutisha. Wale kaunti zingine ambazo zimeendelea walipokuwa kwa serikali hakuna mtu aliwatisha, hakuna mtu aliwaambia waondoke. Huu ni wakati wetu wa Laikipia pia sisi kukua kwa serikali ya His Excellency William Ruto, kiongozi ambaye ameelewa tunahitaji security, kiongozi ambaye ameelewa tunahitaji barabara, kiongozi ambaye ameelewa watoto wetu wanahitaji kazi. Githui wa Wairimu, Laikipia.